بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد. تعريف النحو والصرف. نحو صرف تعريف. فتا مبلالني نحو تعريفا. نحو لغوي معنتك بلاير مغو نوتغوي قواعد مثال دنيا كي كنكولت دما مفد معنتا همينه. عربي بهجة قواعد نحوكي قواعد لضبط أواخر الكلمات العربية ومعرفة أحوالها إعرابا وبناء. عربي بهجة كلمة فهو كرغا في الجهم قواعد أدي كلمة إعرابوما بناومغا كلمة حالة تدنغن علم. إعرابومغا معنيكي كلمة كوريان أن أكوريك سبب ನುವತ ಜುಮ್ಲೆಗ ಕಲಿಮಾ ಒನ್ನ ಹಾಲತ ಬಲ ಕಲಿಮಾಗೆ ಫಹುವ ಕುರುಗೆ ಫಿಯ ಬದಲ್ ಅವು ಕಲಿಮಾಗೆ ಫಹುವ ಕುರುಗ ಜೆಹೆ ಫಿಲಿ ಹಾಲತು ಬದಲುಮುಗೆ ಸಾಬುಂ ಬದಲುವಾನಮ ಐ ಮುಅರಬ್ ಕಲಿಮೆ ಹಾಲತು ಬದಲುವುಮುವೆಸ್ ಫಿಯ ಬದಲು ನಾನನ್ನಮ ಐ ಮಬ್ನಿ ಕಲಿಮೆ. ಮಿಸಾಲಕ ಫಇನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹ ಗಫೂರುರ್ ರಹೀಮ್ ಮಾನೆ فهي همك شورون الله جنا جنا فسوا رحيم وانت رسكلانجه. والله غفور رحيم أدي الله جنا جنا فسوا رحيم وانت رسكلانجه. وعلى الله فليتوكل المؤمنون ماني أدي مؤمن تكون هميكني الله وكيل كراهش كمه. إسوديا مثال توغا الله مي كلمة أبفيلي أبفيلي أدي إبفيلي وس جهفاء بوي ನಹು ಇಲ್ಮುಗ ಅಹರಮೆನ್ ದೆನಗನ್ನನಿ ಮಿ ಬದಲ್ತ ಅನ್ನ ಗೊತಾ ಏಗೆ ಸಬಬ್ತ ಮಿನುವೆಸ್ ಮಿಫದ ಇತುರ್ ಬಯ ಮಿಸಾಲ್ ತಕ ಬಲಾಲಮ ಅಹರಮೆನ್ ಕೀರ್ತಿ ಕುರ್ಆನ್ ಕಿಯವ ಮುಂದಾಯಿರ್ ವರಗಿನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಮೂನ ಮುಅ್ಮಿನೂನ ಕಾಫಿರೂನ ಮಿಫದಾನ್ ವಾವ್ನೂನ ನಿಮೆ ಕಲಿಮತ ಫೆನ್ನಾನೆ ನಮಸ್ ಬಯಫಹರು ಮುಸ್ಲಿಮೀನ ಮುಅ್ಮಿನೀನ ಕಾಫಿರೀನ ಮಿಗೊತ ಯಾನೂನ ನಿಮಿಫಾವಾತಿ ಫೆನ್ನಾನೆ ಬೈಫಾರು ವಾವ್ನೂನ್ ಒಫಾ ಅನೆಬ್ಬಾಫಾರು ಯಾನೂನ್ ಒನ್ನನಿ ಕೀವೆ ಬಾಯೆ ಹಿತೆಂ ಎರುಮಕಿ ಎಕಶಿಗೆಂ ವಾಕಮೆ ಮೀವೆಸ್ ಅರಬಿ ಬಹುಗ ಕಲಿಮಾಗೆ ಫಿಯ ಅನ್ನ ಬದಲು ಅಂಗಾದೆ ಅಲಾಮತೆ ಹಮೆಹೆಮೆ ಕುರ್ಆನುಗೆ ಕಲಿಮತಕ ವಿಸ್ನಾಗೆಂ ಅಹರೆಮೆಂ ಕಿಯವಾನಮ ಮುಸ್ಲಿಮಾತ್ ಮುಅ್ಮಿನಾತ್ ಸಮಾವಾತ್ ಮಿಫದಂ ಅಲಿಫ್ ಥಾ ನಿಮೆ ಕಲಿಮತ ಫೆನ್ನಾನೆ ನಮಸ್ ಮೀನ್ ಕಲಿಮೆಗ ಅಬಫಿಲಿ ಜೆಫಾವಾತಿ ನುಫೆನ್ನಾನೆ ಅಬದಸ್ ಫೆನ್ನಾನಿ ಉಬಫಿಲಿ ನುವತ ಇಬಿಫಿಲಿ ಜಹಿಗೆಂ ವಾತಂ ಮಿಕಂ ಮಿಹೆಂ ವಾಂಜೆಹೆ ಸಬಬ್ ದೆನಗನೆವೇನಿ ನಹು ಇಲ್ಮು ದಸ್ಕೊ ದೆನಗನೆವಿಗೆಂ ಎಹೆಂಕಮುಂ ಕಲಿಮಾಗೆ ಫಹುವ ಕುರುಗೆ ಫಿಯ ಅನ್ನ ಬದಲ್ತ ದೆನಗತುಮಟ್ಟಕ ಮಿ ಇಲ್ಮು ನಹು ಇಲ್ಮು ದಸ್ಕುರುಂ ವರಂ ಮುಹಿಮ್ಮು. ನಹು ಇಲ್ಮುಗೆ ಫಾದಾ ಮಿ ಇಲ್ಮು ಉಂಗೆನುಮುನ್ ಲಿಬೆ ಫಾದಾಯಕಿ ಅರಬಿ ಬಸ್ ಬೇನು ಕುರುಮುಗ ಜೆಹೆ ಕುತ್ತಕುಂ ದೂರಕ್ಕಾ ತೆರೆವೆಗೆಂ ದಿಯುಂ ಕುತ್ತಕೆ ಮಿತಾಗ ಮಾಣಕೊಫ್ಫಾ ಮಿವನಿ ಕಲಿಮಾಗ ಫಿಲಿಜಹುಮ್ಗ ಜೆಹೆ ಕುತ್ತಕ ಮಿಕನ್ ದೇಹ ಕೊದ್ದೆ ಹಾದಿಸಾಯ ಮಿ ಫಿಲಾವುಲ್ಗ ಗೆನಸ್ ದೇವೇನೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್. ಅರಬಿ ಬಸ್ ದೆನಗತುಮಾ ಏಗೆ ಕವಾಯಿದು ಎಂಗುಮಕಿ ವರವೆಸ್ ಮುಹಿಮುಕಮೆ ಎಹನಿ ಕೀರಿತಿ ಕುರ್ಆನ್ ವನಿ ಅರಬಿ ಬಹುಂ ಅದಿ ಕೀರಿತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಗೆ ಸುನ್ನವೆಸ್ ವನಿ ಅರಬಿ ಬಹುಂ ನಸ್ವತವಗೆ ಮಾಣ ಫುರಿಹಮೆ ದೆನಗತುಮಶಾ ಏಗೆಂ ಹುಕುಮ್ತ ಇಸ್ತಿಂಬಾತ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಮಿ ಇಲ್ಮುಗೆ ಮುಹಿಮುಕನ್ ನುಹಣು ಬೊಡು ಮೀಗೆ ಇತುರುಂ ಅರಬಿ ಬಹುಂ ವಾಹಕ ದೆಕುಮ್ಗಯ್ಯ ಲಿಯುಮುಗಯ್ಯ ಕಿಯುಮುಗಾವೆಸ್ ಕುಕ್ಕಿಯುಮುನ್ ದು ಸಲಾಮೆಕ್ ಕುರೆವೇನಿ ಮಿ ಇಲ್ಮು ದೆನಗನೆವಿಗೆಂ ಮಿ ಇಲ್ಮು ರಸ್ಮಿ ಸಿಫೆಗ್ಗ ಲಿಯಂ ಫೆಶುಮಾ ಗುಳೆ ಗೊತುನ್ ತಫಾತು ಹಾದಿಸಾತ ರಿವಾವೆಗೆಂ ಅಸ್ವಾವೆ ಮೀಗೆ ತೆರೆಂ ಹಾದಿಸಾಯ ಮಿತಾಂಗ ದಿಕುರು ಕೊಲ್ಮ ಗಸ್ತು ಕುರಂ ಬುಣವೇಗೊತುಗ ಅಲಿಗೆ ಫಾನುಗೆ ದೋಸರು ಮೀಹಕು ಕುರ್ಆನ್ ಕಿಯವನಿಕ ಅಬುಲ್ ಅಸ್ವದುದ್ದು ಅಲಿಯ ಏನಾಗೆ ಗಾತುಂ ವಡಾಗೆನ್ನವನು ಏರು ಎಮೀಹಕು ಕಿಯವಮುನ್ ದಿಯೈ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله مي آية معنى أدي مي بودوغن وحجّಗೆ ದುವಹು ಅಲ್ಲಾಹ ಎಕಲಾಂಗೆ ರಸೂಲಾಗೆ ಕಿಬಾಂ ಮಿಸ್ತಕುನ್ನ ಒಯ್ ಎಂಗೆಯೊಮಕೆ ಮಿಯದ ಫಹು ಹಮಕ ಶವರುನ್ ಅಲ್ಲಾಹ ಎಕಲಾಂಗೆ ರಸೂಲ ವನಿ
mushrikunge kiban bari'awegenne namas ena kiyevi wa rasuluhu ge badalga wa rasulihi egota kiyafinama ayatuge aslu maana badalwegen dani annane gota adimi e boduwegen wa hajjuge duwahu allah ekalange rasulage kiban mistakonna oyenge omeke miyadafahu hamakashawrun allah wani ekalange rasulaya mushrikunge kiban bari'awegenne na'udhu billahi min dhalik den abul aswad duali wadagen kanhinge goy alige faana kiyadevi den alige faanu kardahe nangawa ega liuvi bismillahir rahmanir rahim al kalamu ismun wa fi'lun wa harfun migota qawaid liuwuma fahu abul aswad dualige appola devva emasakke furihama kurewuma engevi mi ilmu rasmi gotega feshuni mi hisabun kama buneve تعريف الصرف صرف تعريف الصرف مي كلمة نجفا ميواني صرف مي كلمة لغوي غتو صرف معنى كي أمرادون دوركد دينون اكبا كورون هيدا كورون مفاد معنى تك مي معنى تدهوا غتا كيرتي قرآن غا ورقنا آية أسفاوه مثالك من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين معنى ادوهم اميهge kiban e adabu durkurawa fawa mi hada nashe fahe hamakashawrun emihaka ekadange rahmel lawwafi adi bayamegen wa nasibu libmaki eyye وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون معنى أدي سورة بابا لذا في نما أورنج إكاكو أنكك بلالاي أدي بني إكاكوس تيابامي هندكي هي دين أورنج أمبوري هنگاده الله أورنج هيتا تدمغون إكبا كوروا أمبروا لذيه أي أورني نويسني بايكو كمغا واكمتكي صرف mi kalimage raga tashdida eku beenun kurmun sarrafa ege maane ki bayan koddinu misalaka unzur kayfa nusarrifu al-ayati thumma hum yasdifun maane timaras kalange ayata eki goeggota bayan koddevani konfade kunkan kalege faanu deke wada gannawashe den e fahues euren e ayata kun durhelive ganete عربي بوغ قواعد صرفك هو تحويل الأصل الواحد إلى صور متعددة ليدل على معان مختلفة كلمة معنى تفات واكن ده كدن متكا كلمة جنوي تفات بدلت إسوديا مثال تكون اسمي بدل ده وجه الصرف مي كلمة بدل جنومون إيجي معنى بدل وجن داغوي بلالما الصرف مي مصدر معنى كي بدل كورن نوتا أمرادون نوتا اكبا كورن صرف مي نمونكن ديها كود سيغا مين ديها كودني بدل كفكن أدي اكن كوري درغاوا ام فريهنكن يصرف مي واكن نوتا ويوه هوركن ديها كود سيغا مين ديها كودني بدل كورنيكن adi ekan korani durgawa emme firihenekkan isrif mi amurge siga mi deha koddeni badal kurma edekan mitanga amur asa evani mukhatab kureve emme firihenaka sarrafa mi nimunukan deha kodde siga mi deha koddeni bayan koddifikan adi ekan kuri durgawa emme firihenekkan insarafa mi nimunukan deha kodde siga min deha koddeni furagasdi embori hingajjekan adi ekan kuri durgawa emme firihenekkan kankuri fara denaganeveni fi'luge aslu akurta fiyawa fi'lan ituru kureve akurtakon mibata fahum bayan kurevene insha Allah